اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وارفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرف والداع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحن في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اغفر عنا رضاك الأنفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء
كالأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه
صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدر سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسبغوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بسرك ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأطهى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذلوا النفوس مع النفاء شهانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو وأزهى برانا صلى الله عليه واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذانا صلى الله عليه وانست إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتسما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز يا أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه ختره وما بارك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب الأرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 الله
وافيا خير مجيب. الله 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 يا ربي يا خير مجيب. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فادعو عائي وفي حالي شاهد لي بافتقاري. الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، أنا عبد صار فخري لمنا فقري واضطراري. الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي. الله 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 يا ربي يا خير منيب. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نعوته في القطب بينها لنا تبيانا الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معط تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. بالله كرر الذكر واسف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا صلى الله عليه. قد كان يرمل نور طه وجهه وسرى إلى الابن المعصون عيانا صلى الله عليه. وهو بن هاشم الكريم الشبني عبد مناف بن كسي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. فهناك كف علم برفعه إلى السماع لكان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه. وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. ترما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبصرت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فما لم نواه برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست الصنام مشركين وبنا سركين تصدع ودنا وقمت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كراما
عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا لها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع ومرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا عليك الله صلى ما بدا النور وشاع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يا سماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطنا بنا كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي وشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله اسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية ماء واختمي العمر بحسنا وحسيني العقبى وما أرجع صلى الله على محمد
مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله ترشد من له الحسن تجمع أحمد تمرى وآله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah hadirin para jemaah sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata paling indah, marilah bersama-sama kita mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya juala kita masih dapat berkumpul di ruang Darul Ridwan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan kuliah duha. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zaki Ridwan MPD. Beliau akan menyampaikan ceramah agama pada kegiatan kuliah duha kita pada hari ini dengan tema yaitu rahasia bahagia keberkahan dalam kesederhanaan. Baiklah hadirin sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini marilah bersama-sama kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hazini wa kulitu sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zatihi walil baiti kiram. Al-Fatihah. Amin. Baiklah, kami informasikan bagi teman-teman sekalian, sahabat Irma, jika ada pertanyaan silakan diajukan di akhir sesi kuliah duha kita pada kali ini, dan juga bagi yang ahwat boleh menuliskan pertanyaannya di kertas. Baiklah, langsung saja kami mohonkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zaki Ridwan MPD untuk menyampaikan ceramahnya. Kepada Al-Ustadz kami silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa habibil makin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormatin dan kami muliakan pengurus Masjid Agung Palembang, yang kami muliakan Ketua Irma, wakilnya beserta staf-staf yang lain, yang kami muliakan para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari menjelang siang saat ini kita masih dapat berkumpul bersama, bertatap muka bersama di tempat yang mulia, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mulia, yaitu belajar bersama mengkaji ilmu warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kemuliaan ini kita pun tidak keluar dari dunia melainkan dalam keadaan mulia. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat kepada beliau Allah kabulkan seluruh hajat kita. Berkat salawat kepada beliau Allah angkat seluruh penyakit kita, Allah lancarkan seluruh urusan kita, dan mudah-mudahan berkat salawat kepada beliau kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, walaupun yang isinya mungkin ganti-ganti, kegiatan ini kan kegiatan rutin, yaitu dari pagi kalian belajar sampai saat ini kalian mendengarkan ilmu agama. Mudah-mudahan senantiasa selalu ilmu yang Allah berikan kita bisa manfaatkan dan menjadi ilmu yang mendapatkan ilmu yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia, pasti seluruhnya menginginkan kebaikan. Pasti seluruhnya menginginkan keberhasilan. Tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kegagalan, dan tidak ada satupun yang menginginkan kejelekan, tidak ada satupun yang menginginkan keterpurukan. Seluruhnya ini sudah sunatullah. Yang namanya manusia pasti menginginkan kesenangan, keberhasilan, kenikmatan. Karena itu sudah sifatnya manusia menginginkan sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan. Namun terkadang seseorang tersebut menginginkan kesenangan, kebahagiaan, keberhasilan, mereka tersebut tidak tahu cara bagaimana bahagia dan berhasil. Sebenarnya bahagia tersebut akan muncul apabila seorang tersebut berhasil. Apabila orang berhasil selesai mengerjakan tugas, maka dia bahagia. Apabila seseorang tersebut berhasil selesai melaksanakan visi dan misinya, maka dia bahagia. Maka dari itu sebenarnya bahagia itu akan muncul apabila seorang tersebut berhasil. Secara tidak langsung bahagiaan muncul dari suatu keberhasilan. Namun tidak seluruhnya orang yang bahagia tersebut berhasil. Bahagia muncul dari suatu keberhasilan, namun tidak seluruhnya orang yang bahagia itu berhasil. Karena banyak orang bahagia, tapi cuman sekedar bahagia sesaat. Banyak orang yang bahagia, terkadang bahagia cuman sekedar di dunia. Karena kebahagiaan yang hakiki bukan hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Maka dari itu tatkala kita berdoa kepada Allah, maka doa kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Selalu setiap kita berdoa kepada Allah, ya, sudah kita pintakan kepada Allah doa yang panjang. Dari awal kita buka doa dengan alhamdulillah, salawat kepada Allah. Kita pintakan keinginan-keinginan kita kepada Allah, maka kita tutup doa kita tersebut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini pendek, simple, tapi doa ini luar biasa maknanya. Makna doa ini mencakup seluruh kebahagiaan. Ya. Makna doa ini mencakup seluruh keinginan kita. Maka doa itu artinya, ya Allah berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kenapa di situ doa tersebut kebaikan dunia dan kebaikan akhirat? Mengapa doanya tidak hanya kebaikan dunia? Karena memang kebaikan dunia itu sifatnya sementara. Kebahagiaan dunia sifatnya sementara. Tapi yang hakiki adalah kebahagiaan akhirat. Maka tatkala kita meminta kepada Allah kebahagiaan dunia, maka sertakan juga kebahagiaan akhirat. Apabila kita hanya minta bahagia dunia namun tidak bahagia akhirat, maka kita bukan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, bukan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Keberhasilan begitu juga. Kita minta kepada Allah keberhasilan. Jangan lupa sertakan keberhasilan di dunia dan akhirat. Karena keberhasilan di dunia, ya, kita tidak sertakan keberhasilan akhirat, maka keberhasilan, kesenangan, kebahagiaan kita cuma sebatas di dunia, namun tidak sampai akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menceritakan orang yang keberhasilan yang hakikat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Keberhasilan yang sebenarnya, yang menurut versi Al-Qur'an, mereka yang dikeluarkan dari neraka dan dipasukkan ke surga, itu yang keberhasilan yang sebenarnya. Itu keberhasilan yang sesungguhnya. Adapun keberhasilan, kebahagiaan di dunia yang kita miliki sifatnya sementara, maka apabila kita hanya berharap kebahagiaan di dunia, tidak berharap kepada Allah bahagia ada akhirat, maka itu termasuk orang yang celaka. Memang kebahagiaan di dunia bisa kita ukur dengan harta. Kebahagiaan dunia bisa kita ukur dengan kekayaan. Tapi orang yang memiliki harta dan kekayaan belum tentu bahagia. Tatkala kita melihat orang banyak rumah, banyak mobil, banyak harta, kita katakan dia bahagia. Kenapa? Karena dunia dianggap seakan-akan kecil bagi mereka. Kenapa? Karena harta ada di tangan mereka. Mereka ingin makan makanan yang enak, mereka tinggal beli. Mereka ingin pergi ke tempat yang bagus, mereka tinggal pesan pesawat. Seluruh mereka bisa. Tapi orang yang memiliki harta kekayaan di dunia belum tentu dia bahagia. Karena memang tolak ukur bahagia bukan dunia. Tolak ukur bahagia bukan harta. Memang tanpa harta, tanpa dunia orang sulit untuk bahagia, tapi bukan semata-mata karena harta dan dunia orang bisa bahagia. Jangan kita anggap bahwasan cari uang, cari nafkah, cari harta. Ada yang pergi pagi, pulang malam. Ada yang pulang malam, pergi pagi. Ada yang pergi malam, pulang pagi. Mereka mencari harta. Kalau kita tanya untuk apa, mereka menjawab untuk agar bahagia. Agar bahagia karena memang bisa jadi bahagia tersebut dengan harta, tapi tidak semata-mata karena harta orang akan bahagia. Bahkan dunia itu, kalau kita jadikan barometer dunia tersebut kebahagiaan, maka timbul pertanyaan, kenapa orang yang banyak harta terkadang merasa pusing? Kenapa orang kadang harta yang banyak pernah merasakan bosan?
pernah merasakan sumpek. Nah, karena memang dunia Allah ciptakan bukan tempat bahagia. Karena memang dunia Allah ciptakan bukan tempat bahagia kita hakiki, yaitu ketika kita nanti di akhirat selamat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu malaikat Allah pernah tertawa, malaikat pernah tersenyum, merasa heran. Kepada siapa? Kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa malaikat heran? Malaikat tersenyum. Nabi bertanya, wahai malaikat, apakah ada yang lucu? Malaikat saat itu menjawab, wahai Muhammad, aku tertawa melihat umatmu. Kenapa umatku? Umatmu meminta sesuatu yang tidak Allah ciptakan di dunia. Apa kata Nabi? Kebahagiaan yang hakiki. Maka dari itu malaikat tertawa. Malaikat mengetawakan kita minta bahagia, kesenangan, kenikmatan di dunia. Malaikat tertawa karena kebahagiaan yang hakiki, kenikmatan yang hakiki ketika kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita boleh mencari dunia. Kita boleh mencari dunia, silakan, karena kita hidup di dunia. Tapi kita harus paham bahwasannya bukan dunia yang membuat kita bahagia. Bukan harta yang membuat kita bahagia. Tapi yang membuat kita bahagia bagaimana? Bagaimana cara kita menyikapin dunia tersebut. Bagaimana cara kita menyikapin nikmat yang Allah beri. Apabila kita menyikapin nikmat tersebut dengan rasa syukur, maka akan muncul kebahagiaan sekalipun harta yang kita miliki tidak seperti yang dimiliki orang lain. Tidak banyak seperti harta yang dimiliki orang lain. Maka dari itu, judul kita bahagia intinya. Cara bahagia dan keberkahan di dalam kesederhanaan. Keberkahan dalam kesederhanaan berarti judul ini mengindikasikan bahwasannya sederhana itu yang bikin bahagia. Sederhana yang bikin bahagia. Sederhana itu bahasa lainnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arab yaitu bersyukur. Itu sederhana. Alhamdulillah punya motor, bersyukur, sederhana. Maka dari itu sebenarnya kunci kebahagiaan, kunci kebahagiaan sebenarnya syukur. Bagaimana kita menyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita walaupun banyak yang lain. Imam Ali beliau pernah mengatakan kunci bahagia sabar, kata beliau. Tak usah pedulikan orang yang mencaci maki. Namun syukur termasuk adalah salah satu cara bagaimana orang bahagia. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau pernah disodorkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau beliau mau kerikil-kerikil di Mekah menjadi emas. Itu Nabi Muhammad SAW. Kerikil menjadi emas. Tapi beliau mengatakan apa? La bal aju'u yauman wa ashba'u yauman. Kata Nabi, tidak. Aku tidak menginginkan itu menjadi emas. Bahkan aku menginginkan, kata Nabi, aju'u yauman wa ashba'u yauman. Aku ingin hari ini aku lapar, besok aku kenyang, atau sehari aku lapar, sehari aku kenyang. Wa idza ju'tu tadarra'tu da'atullah wa tadarra'tu ilaih. Kalau aku merasa lapar, aku memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Wa idza syabi'tu, kalau aku kenyang, hamidtuhu wa syakartuhu. Kalau aku kenyang, aku memuji Allah dan aku bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, kalau kita lihat hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW jelas, nyata, bukti yang sangat konkret bahwasannya Nabi tidak menginginkan emas, tapi beliau ingin kenyang satu hari dan lapar satu hari. Apabila memang kalau ternyata dunia tersebut semata-mata membuat orang bahagia, tentu Nabi ingin menjadikan emas kerikil tersebut. Tentu Nabi ingin
yang Allah izinkan untuk menjadikan kerikil tersebut emas. Tapi Nabi Muhammad SAW cerdas. Beliau pintar, beliau sangat tahu bahwasannya bukan dunia yang menjadikan beliau bahagia. Beliau lapar satu hari, kenyang satu hari. Adakah orang yang bisa mengekspresikan kebahagiaan seperti kebahagiaan Nabi? Tidak ada. Kalau kita mengukur orang yang paling bahagia, Nabi. Tapi beliau bahagia bukan di dunia, beliau bahagia bukan hanya di dunia, tapi beliau bahagia di akhirat. Beliau bahagia di akhirat. Ya. Dunia ini, ma'asyiral hadirin wa hadirat rahimakumullah, memang menggiurkan. Dunia ini manis. Maka dari itu Rasulullah pernah bersabda, inna hadal mal hadiratun hulwah. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan kepada sahabatnya Hakim, ya, sesungguhnya harta ini seumpama suatu yang hijau yang manis, kata Rasulullah. Ya, sudah hijau manis. Karena kan warna hijau itu diidentik suatu yang indah. Suatu yang indah itu diidentik dengan hijau. Kita tahu batu yang indah, batu apa? Jamrud. Apa warnanya? Hijau. Ya, emang warna hijau itu menarik. Nah, harta ini kata Rasulullah seumpama suatu yang hijau, hijau yang manis. Ya, batu jamrud itu hijau. Ya, senang kita. Makanan yang hijau, senang kita. Apalagi makanan tersebut manis, nikmat. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Waman akhazaha bisakhawatin nafsi burika lahu fih. Tapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan hati yang bersih, dengan keikhlasan hati, maka harta tersebut kata Rasulullah akan diberi berkah dan orang yang mengambil pun mendapat berkah. Wa man akhadzahum bi israfin nafsi, sebaliknya barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan berlebihan. Berlebihan sini berarti apa? Rakus. Orang rakus berarti tidak bersyukur. Orang yang bersyukur itu orang sederhana. Ya, orang yang sederhana itu orang yang pintar menyukurin harta yang Allah berikan. Maka kata Nabi, barang siapa yang mengambil dunia harta tersebut bi israfin nafsi, dengan boros, dengan rakus, lam yubarik lahu fi, maka Allah tidak beri berkah baginya di dalam harta tersebut. Kaman yakul walam yashba, maka dia seumpama orang yang makan namun tidak pernah merasa kenyang. Itu dunia. Itu dunia selalu menggiurkan. Ya, kita mungkin punya HP yang harga 1.500.000, mungkin kita berangan-angan, oh seandainya aku punya HP yang harga 3 juta. Yang punya motor pasti berangan-angan, seandainya aku punya mobil. Itu dunia. Maka dunia itu jangan kita anggap bahwa selalu dunia itu menyenangkan, tidak. Tidak, makanya bahagia tersebut simple, syukurin apa yang ada. Orang yang bersyukur itu orang yang sederhana. Dan orang kalau sudah sederhana, maka akan timbul keberkahan. Apabila orang sederhana menerima apa yang Allah berikan, bersyukur atas apa yang Allah berikan, mencari harta, tidak rakus, mencari harta dengan hati yang tenang, tidak rakus, maka kesederhanaan itu ada pada dirinya. Dan apabila kesederhanaan ada pada dirinya, maka akan muncul keberkahan. Apa sih berkah itu? Ya. Berkah itu tentara Allah. Ya. Walaupun biasa dimaknakan ziyadatul khair, tambahan kebaikan, itu berkah. Ya. Berkah itu tambahan kebaikan. Ya. Merupakan tentara Allah yang baik, itu berkah. Nah, maka apabila kita merasa mengambil, apabila kita mencari harta tersebut dengan hati yang tenang, tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah, maka akan Allah berkah. Bahkan Allah berkah sekalipun yang kita dapatkan sedikit. Namun apabila Allah berkah, maka insya Allah cukup. Tapi sebaliknya, apabila orang tersebut mencari harta dengan rakus, ya, diambil harta sebanyak-banyaknya, tanpa peduli ada waktu untuk ibadah menyembah Allah. Dia tidak ingat bahwasanya ada dalam sehari ada salat 5 waktu, terus mencari harta.
Ya, pergi pagi balik malam, pergi malam pulang pagi, tanpa mempedulikan bahwasanya ada waktu untuk sujud kepada Allah. Itu orang rakus. Orang rakus, maka harta yang dia miliki tidak berkah. Sekalipun jumlahnya banyak. Kenapa tidak berkah? Karena dia peroleh harta dengan rakus. Dia peroleh harta bukan dengan sederhana, tetapi dia mencari harta dengan cara rakus, menghilangkan, melepaskan, meninggalkan segala macam bentuk yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, jangan kita berpandangan bahwasannya oh dunia itu mahal. Dunia itu berharga, tidak. Dunia itu tidak berharga. Terutama di hadapan Allah tidak ada harga dunia tersebut. Makanya Nabi pernah bersabda, "Lau kana dunya tazinu indallah janahati ba'udatin, ma saqa kafiron minha syurbata ma'in." Apa kata Rasulullah SAW? Kalau seandainya dunia itu punya nilainya sebanding dengan sayapnya lalat. Kita tahu sayap lalat tidak ada arti. Sayapnya lalat tidak ada harga. Nah, jika dunia itu memang ada seharga sebanding dengan sayapnya lalat, maka niscaya Allah tidak akan berikan kepada orang kafir sekalipun satu teguk air. Tapi ternyata orang kafir menikmati nikmat Allah. Tapi ternyata orang kafir kaya raya di dunia. Karena memang dunia tidak ada arti di hadapan Allah, maka Allah beri orang kafir. Allah beri orang yang murka kepada Allah. Karena memang dunia tidak ada arti, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita mengira dunia itu semata-mata ingin bahagia, maka kita itu termasuk orang yang menghayal, orang yang mimpi. Maka dari itu alhamdulillah kalian sering duduk di majelis taklim agar kalian tahu mendapatkan ilmu, tahu batasan-batasan bagaimana cara mencari harta yang berkah, tahu batasan-batasan bagaimana cara mencari harta yang diridhoin Allah, yang menumbuhkan keberkahan. Apabila berkah dimakan oleh anak, anak tentram, makan oleh istri, istri tidak ngelawan. Nah, itu berkat harta yang di dunia. Bagaimana? Sederhana. Karena kesederhanaan menimbulkan keberkahan, dari keberkahan tersebut menimbulkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apa kata beliau? Ad-dunya la tasfu li mu'minin. Dunia itu tidak menyenangkan bagi orang mukmin, kata Nabi. Kaifa hiya sijnuhu wa bala'uhu. Karena memang dunia tersebut adalah belenggu, penjara dan ujian bagi mereka. Jangan kita kira bahwasanya orang yang banyak harta selalu senang. Emang mereka kelihatannya senang, tapi terkadang mereka juga mengalami kesulitan, kesusahan. Apa penyebab kesusahannya? Ya dunia. Mereka senang karena dunia, mereka juga kesulitan karena dunia. Mereka bahagia karena dunia, mereka juga sengsara karena dunia. Itulah dunia. Bisa menjadikan orang bahagia dan bisa menjadikan orang sengsara. Maka dari itu orang yang bahagia, orang yang pandai mensyukurin nikmat yang telah Allah berikan. Tolak ukur bahagia tergantung bagaimana kita menyikapi nikmat yang telah Allah berikan. Apabila kita menyukurin nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita rela menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah, bersyukur atas apa yang telah ditentukan Allah berikan kepada kita, maka kita termasuk orang yang sederhana. Dengan kesederhanaan tersebut akan timbul keberkahan kepada kita. Dengan keberkahan tersebutlah akan menjadikan kita orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya, jadi kesimpulan kita saat ini, kunci bahagia adalah pandai mensyukurin nikmat yang telah Allah berikan. Ya, nah mungkin sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Hadza ma aqulu lakum akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan?
Baiklah, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zaki Ridwan MPD yang telah menyampaikan ceramah agama. Baiklah, kami informasikan kepada sahabat Irma sekalian, bagi yang ingin bertanya seputar rahasia bahagia, keberkahan dalam kesederhanaan, silakan mengajukan pertanyaannya. Dan bagi yang awal, silakan menuliskan pertanyaannya di kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, perkenalkan nama saya Maulana Muhammad, biasa dipanggil Maulana. Jadi di sini Maulana izin bertanya Ustaz, ada sebuah pertanyaan titipan. Pertanyaannya itu ialah, jika kita sukses, misalkan selesai melaksanakan S1 Ustaz, terus kita tuh tidak puas Ustaz, lalu melanjutkan S2 dan S3 Ustaz. Pertanyaannya itu, apakah hal tersebut bentuk kekurangan bersyukur atas keberhasilan tersebut Ustaz? Baik. Ya. Ada lagi? Terus yang kedua, mungkin hakikat keberhasilan Ustaz. Ini pertanyaan Maulana sendiri mungkin. Karena Maulana tuh terkadang berpikir Ustaz. Maulana orang yang berpikir jauh gitu kan Ustaz. Maulana kadang berpikir tuh kayak gini Ustaz. Aku habis dari S1 ini lanjut lagi S2 gitu. Karena masih ada cita-cita ke Kairo gitu kan Ustaz. Mohon doanya aja Ustaz. Habis dari S2 itu Maulana juga masih ada cita-cita lagi S3 ke Hadrul Maut Yaman gitu. Terus dari situ juga Maulana juga masih berpikir lagi Ustaz, setelah dari sana apa yang harus aku lakukan? Maka Maulana berpikir, oh aku harus mengamalkan ilmu tersebut dan menyampaikannya gitu kan Ustaz. Maaf dibilangnya, bisa dibilang menjadi seorang ustadz atau masyayikh atau alim ulama itu Ustaz. Tapi akhirnya Maulana tuh terpentok dengan pemikiran kayak gini Ustaz. Apakah itu sudah bisa dibilang berhasil gitu Ustaz? Karena hakikat terakhirnya itu kan keberhasilan itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya tuh, apakah usaha kita ini, apakah penuntutan ilmu itu tadi, apakah gelar masyayikh tadi, ataukah ketika kita menguasai seluruh ilmu itu tadi sudah termaksud dari ridha Allah itu tadi Ustaz. Jadi sampai Maulana tuh bilang, apakah usahaku ini akhirnya nanti sia-sia gitu Ustaz? Baik. Jadi mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja Ustaz. Baik ya. Kembali kepada syukur, pertanyaan pertama, ketika kita selesai S1, kita ingin meneruskan jenjang berikutnya S2. Dengan meneruskan jenjang berikutnya S2, apakah kita termasuk orang yang tidak bersyukur? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Ulama itu, maka ulama pernah mendefinisikan syukur itu, membagi syukur 3. Pertama, syukur dengan lisan, bil arkan, bil jinan. Syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah. Syukur dengan arkan, anggota badan. Bagaimana cara bersyukurnya? Melakukan perbuatan yang diridhoin Allah. Itu salah satu bentuk syukur berarkan. Allah ciptakan kita kaki, maka gunakan kaki ke tempat yang Allah ridhoin. Allah ciptakan kita tangan, maka gunakan tangan untuk melakukan perkara yang Allah ridhoin. Itu syukur. Berikutnya syukur bil jinan, dengan hati. Kita bersyukur dengan hati bagaimana? Kita mengakui dan kita meyakini bahwasannya ini seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali kepada S2. S2 ini yang kita kejar adalah ilmu. S2 itu cuma titel. Yang kita kejar adalah ilmu. Justru kita naik dari jenjang pertama, jenjang kedua, rasa syukur kita terhadap yang pertama. Ya, Maulana baru selesai Iqra 6. Apakah Maulana tidak bersyukur kalau ingin bisa Quran? Justru Maulana merasa syukur selesai Iqra 6, beliau meneruskan Al-Quran. Maulana selesai mempelajari kitab Safinatun Najah. Beliau merasa bersyukur, alhamdulillah bisa kitab Safinatun Najah. Ya. Beliau ekspresikan lagi rasa syukurnya, menambah ilmu dengan mempelajari kitab di atasnya. Ya, nah itu justru salah satu bentuk rasa syukur. Ya. Bukan rasa tidak syukur, bukan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika S1 justru S2 S3.
Apakah itu sudah dalam kategori berhasil? Tentu. Tapi berhasil kita kan saat ini di dunia. Nah, bagaimana cara biar berhasil di akhirat, Ustaz? Ya, maka ilmu yang kita dapat kita amalkan, ilmu yang dapat kita ajarkan, ilmu yang syariat kita dapat dari Allah, dari melalui Rasulullah SAW kita ikutin. Quran yang kita hafal kita ikutin, apa yang jelaskan Quran kita ikutin. Nah, maka kalau kita ikutin ilmu yang telah kita dapat dari guru-guru kita sampai kepada Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun S1, S2, S3 selesai sampai menjadi orang yang bermanfaat, ya tentu itu berhasil, tapi baru sebatas di dunia. Di akhirat bagaimana? Maka ilmu yang kita dapat amalkan, ilmu yang kita dapat sampaikan, dan ilmu yang telah kita dapat, ikutin apa yang telah dikatakan oleh ilmu tersebut, jangan mengikutin dari hawa nafsu. Maka kita akan menjadi orang yang berhasil dunia akhirat. Bagus ya. Bagaimana Maulana? Oke, mungkin kepada teman-teman sekalian, jika masih ada pertanyaan boleh diajukan, dan juga kepada yang ahwat silakan menuliskan pertanyaannya di kertas. Oke, sekali lagi kami ulangi, mungkin jika teman-teman ada pertanyaan dan juga yang ahwat ada pertanyaan, silakan diajukan. Bagi yang ahwat silakan menuliskan pertanyaannya di kertas. Kalau nggak ada, mungkin kami mohonkan kepada Ustadz untuk memimpin doa, Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعسنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baiklah hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan bersama tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, jika ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya menampun, saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana boleh nyampaikan sedikit sekata dua kata? Ya, Ana pengen nyampaikan